Halo, halo, halo. Apakah sudah live? Bentar guys. Sembari nunggu nih, apakah sudah live teman-teman? Taruh dulu, taruh dulu. Sembari kita bikin Rotska. This love is accidental, so coba gue cek dulu nih. Oh, udah live guys. Taruh dulu. Dah, gimana gue ngeliat chatnya? Ntar dulu guys. Alright, udah bisa ngeliat chat nih gue. Halo, halo semuanya. Kita mainin GTA Vice City Story lagi. Mau misi yang mana dulu guys? Pilih. Oke, gue mau yang ada embel-embel LW, MW gitu-gitu dulu kali ya. Jikat mobil di sini lucu kali ya. Pak, minggir deh. Nih streamer nih sekarang mau jalanin misi, tolong dong kerjasamanya gitu maksud gua. This love is accidental, so give it up, na 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 na, memory for you. Oh, wih ngebut guys ceritanya nih. Set anjay, terkebut bro, terkoleng. MW udah ya? Abis ya? Tinggal LW guys. This love is accidental, so apa tuh? Hey, Louise. Ada suara gua ternyata masuk. How are you? Getting better. Well, all right. Hey there. You deserve good things, honey. Maybe. Better than this shit. Oh, ini istri yang tadi nggak sih? Siapa sih namanya? Nothing. Sedih dia. Everything. It's bullshit. Bullshit. I mean, I'm a fucking mess. Didn't finish high school. Got a kid by a goddamn prick. Living on my sister's couch. No hope. Come on, you're just going through a bad time right now. Things will improve. You'll see. Show me a way out. Just show me a fucking way out. Wah, iya. Apakah dia akan? I don't know. Look at it this way. I've been kicked out of the military. Now I'm working with jerks, robbing people, all to pay for my brother's medical bills. While my mother freebases half the money I send anyhow. I am not the one to ask for advice. Yeah. Look at us. What a pair. Naksir kah? Pathetic, huh? Worse than pathetic. Hey, you want to go out? Maybe? Get some fresh air? Have some fun? Wah, naksir kah? Sounds good. Say, Phil said there was a quad bike race at the trailer park. There you go. Hey, Naik great. quad bike Quad anjir. bikes and moonshine. Let's go.
Get to the trailer park. Aduh, udah pokis lagi. Tadi dulu dong, kalau misalkan naik sama cewek tuh nggak boleh bawa senjata, guys. Nah, bukain dulu pintunya. Jangan ditutup juga, Boy, Kak. Will the baby be okay back at your sister's? Sure, she'll be just fine. I'm looking forward to having me some fun. Young Screw. This love is accidental. So, lihat mobil ini, lihat. Kesen kali, Pak. Lihat, maunya apa lu? Belok kagak, lihat lurus doang. This love is accidental, so give it up. Memories for you. Kan di depan cewek tuh harus ini, guys, harus rapih bawa mobil, jangan kayak angkot. Ya kan, saya tungguin sampai hijau. Gila, goda-godain dulu dikit sebelah, ya kan. Set. Jangan ditodong juga, Pak. Misi, Pak. Ayo. Ini kita ceritanya mau kemana nih? Ke Anyer ya, Anyer. Bang, tolong bang. Ini yang rapi dong, bang. Ya maaf ya, rada beringas nih. Soalnya kita lagi ngejar kan, mau naik quad bike. Sial, kelewatan guys. Terlalu asik bercengkrama dengan wanita di dalam. This love is accidental, so tintin. Biar kayak orang Indonesia, bro. Ya, maaf ya bang. Aduh, maaf tadi kecelakaan sedikit ya. Karena yang salah dia, bukan gua. This love is accidental, so aduh, warnanya oren banget, oren anjing. Wah, gelap, cok, asli. Asli gak kelihatan, bro. Sumpah gelap banget. Balapan nih. Good luck, Vic. You'll need it. Balapan anjir. Minggir lu. This love is sex. Ya. Come on, Vic. Act like a man. Hot diggity dang. Oh, dia nungguin kita. Ya. Nyet, kemana ini anjing? Wah, ini ide buruk sih. Ya, jatuh anjing. Sumpah. Untung ditungguin. Jangan sampai jatuh anjing. Yeehaw! Ya, elah, finish. Ya. Sumpah ini gelap, guys. Untung dia. Anjing, sumpah. Wah, gila pada jago-jago banget ya. Minggir. Tolol. Sumpah ini susah banget dah. Rusuh banget, tabrak-tabrakin anjing. Aduh, guys. Learning by doing kah? Ya, rusuh banget. Ya. Rusuh banget anjing. Second place lagi anjing. Ya anjir. Ini gelap banget, guys. Gak bisa tidur dulu kah? Sumpah, kelemahan gua adalah cahaya, guys. Kegelapan. Bisa ditembak gak sih, guys? Tembak aja. Ya elah, bang.
Tuh, sampai ngebul anjing, tak jatuh mulu. Cupu banget gua. Bang, sumpah susah banget. Bisa gak sih tembak? Pinggir. We don't need your stinking minds. Bisa di skip gak ya? Skip perjalanan guys. Hey, Louise. Anjir, gak bisa di skip lagi. Kemarin bisa ada di skip aja. Will the baby be okay back at your sister's? Sure, she'll be just fine. I'm looking forward to having me some fun. Persetan dengan jalan rapi lah anjing. This love is sexy. Ya minggir. This love is accidental show. Aduh, ini gelap banget nyet, sumpah. Bisa nggak sih nunggu sampai terang? Tapi kita coba dulu ya guys. Kalau sekali lagi nggak bisa, ini cukup banget gue, sumpah. Ya elah, gue lupa di sini kagak ada inian. Bang, bisa lompat guys lu bang? Whatever. Lihat sini bisa nggak guys? Ya tololnya. Ke GTA bisa ada gue. GTA San Andreas bisa gue. This love, minggir pak, jangan di jalan, nggak bagus. Tuh gue ngeliatin aja nggak kelihatan anjing, mana bolongan. Iya. Kita tes ya. Kita udah tahu. Good luck, Vic. You'll need it. Ini masalahnya Come on, si paling Vic, rusuh act ini like a loh. man. Ya elah nih, ini dia nih yang rusuh nih. Oh, yeah. Apa sih? Ya udahlah. Kalau mau ya elah, curang banget. Kalau mau balapan aja nyet, gak usah kayak gitulah. Anjing. Rusuh banget, rusuh. Tuh, ya elah, rusuh banget, didorong-dorong. Kalau mau balapan begitu, bro. Jangan kayak gitu, anjing. Tiba-tiba beringas nih kalau disalip deh. Ini mobil bisa dihancurin dulu nggak sih? Pak. Lihat si paling rusuh. Ini gue udah juara 1 ya, awas lu. Ini kayak sama kayak GTA yang lain deh. Iya gak sih? Kalau kita udah juara 1, yang lain pada pelan. That was great. I had the best time. Glad to hear Gue balas it, banget kalau yang Louise. balap-balapan berisik guys. I'm a little worried about your baby. Oh, Mary Beth? She'll be fine, but maybe I better get back. Wait up. I'll take you. That's okay. Balik dia. Will you call on me sometime, Vic Vance? Sansen auto. Sansen auto tuh yang mana sih guys?
Buset, rusuh banget, rusuh. Ini mau gue save dulu sih, bodo amat gue. Apa ntar aja deh guys. Hardcore pound itu apa nih guys? Ntar ya cek dulu. Ini di petanya tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Copyright gitu. Minggir, quad bike nih bro. Quad bike nya gede banget, lebih gede daripada yang GTA San Andreas ya. This love is accidental so. Wih, mobil balap gak sih itu? Ini apa guys? Sunset Auto. Supermarket. Ini gengnya. This love is accidental so give me now. Kita misi lagi. Hey, Nih gue curiga dah, nih ceweknya jangan-jangan dia playing victim juga anjir. It's nothing. I'm Iya kan? just Kayak so dramatik banget anjir. doesn't look like nothing. What's wrong? I left some of her things back at Marty's. Iya, minta diambil dong. Everything I do is wrong. I can't even run away right. Look, it's not such a big deal. We'll just Dimanfaatin head lu, over to Fik. Marty's and go get him. Well, what about Marty? Well, what about him? Wah, dimabok Thanks, Vic. cinta. You're something else. Ya kan? Iya. Mas, bisa minggir gak sih mas? Tolonglah, saya mau ini mas. This love is accidental so. Lah mana ada jalan guys, katanya ada jalan. Edan, jalannya enak banget ya. This love is accidental so give it up. Na 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 na. Wait. Here we go. Come on man. Here we go. Oh shit. Ini lewat sini bisa nggak? Aduh. Oh, jangan bodoh. Ini nggak bisa. Minggir. Jangan ngalangin gua. This love is accidental so give it up. Na 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 na. Hari ini ceria. Trailer park ceria, selalu ceria. Cepat ambil, marah nih. Wow. I don't like the look of these guys. Aren't they the guys from the quad bike race? So you cheats and shown your ugly bitch-ass face. Yeah. If Marty heard you talking to me like that... Marty said the next time he saw you, he'd turn you out. Back off, white trash. Wah, gila bener, kita jadi selingkuhan guys. Nih, lu mau lihat laki-laki gak? Ribut sini ayo. I used to be in the army, asshole. I'll shut you like a corn cob. Sini, nih laki-laki nih. I'm sweating like a hoe in church. Handful of mongrels. Laki-laki pakai tangan kosong, bos. Fitting to die, boy? You're dead. Laki-laki tangan kosong, bos. Kalau berani, bos. You better take my fin. Laki-laki tangan kosong, bos. Buset. Oh, udah mulai. Udah mulai lu ya. Gue liat lu ya. Pakai senjata, gak seru lu. I'll get my baby thing. You should have just bought new. Gue curiga sih. I will. I just found Marty's wallet inside. I'm Go. going shopping.
That asshole owes me. Kocak ya. Mobil gue tadi mana guys? Kita ambil mobil baru aja lah. Sini ikut sini. Mobil Marty. Lu ngambil duitnya, gue ngambil mobil lah. Marty ain't gonna be too happy when he finds out you ripped him off. Like I give a shit. Like I give a shit. The goddamn wallet. Oh shit, nabrak, sorry beb. Bikin senang cewek aja ini. Kita kayak peliharaannya tante-tante gitu ya guys. Ya elah, gue mau ngindar ke situ nih, mobil licin banget sumpah. Ya elah, masih kena ya lagi anjing. Tenang, ini emang mobil sekarang lagi zaman ini guys, nggak pakai kap. Pinggir. Ih, malah ngerem didorong. Oh, gue parkir depan Big pintunya. van? I never knew I could have such a good time. A great time? Oh yeah, we had a riot. And you were great. Well, I better get on inside. See you later. See you later. Habis ya guys, tinggal Morty. Save dulu kali ya. Misinya udah habis. Minggir kali bos. Ya ini licin banget sumpah tuh mobil licin banget. Wait, aku melihat Supra guys. Gak bisa nih, kalau ada Supra harus diambil guys. Mobil motor polisi deh, Supra anjing. Yo, screw. Pinggir. Nah, jalanan nih. Standing dong. Wih, gak kuat guys. Segila. Wait. Yang screw. Kelewatan rumah gua, kelewatan. Wah, gila ini gak bisa belok. Kayak orang Indo dong, minggir jalannya. Ini rumah gua kah? Parkir yang benar, biar langsung jalan. You best rectify this situation. Dah tuh, parkir situ ya. Save dulu. Our memories for you. Udah guys. A memory for you. This love is accidental, so give it up. Nih feeling gue sih ini aplikasi streaming ini menyurangi gue guys. Sebenarnya nge-lag, cuman iseng aja biar pakai premium ya kan. Iya gak sih logikanya nih, iya enggak. Makanya guys, kalau ada iklan jadi skip supaya mewujudkan streaming tanpa tanda air aja, watermark. The memory for you. This love is accidental, so gue dengar ada orang naik taksi guys, gue kira maling anjing. This love is accidental, so let's go gas gak sih? Gas dong. Kita ke Pil berarti. Orang Indo kan. Bang, bentar doang, gak jauh. Bentar dah, gue pengen ngetes guys.
beneran bisa berenang gak sih? Kalau modar kan ya udah, itu aja sih. Ada pesawat seingat gue kalau di Vice City. Bisa berenang guys, sumpah. Climb out the water. Oh bisa guys. Wah sumpah seru juga. Wah gila, marinir mah emang kuat ya. Stamina-nya bro. Capek juga ternyata. Mencoba berengatas berenang anjing gak jelas banget. Kayak ini sebelum GTA San Andreas ini dah. Oh shit, apakah ini kesalahan gua guys? Sepertinya ini jauh banget dah. Ya malam lagi anjing. Lah, ini kayak kapal selam dah guys. Lah mati. Oh nggak bisa lama ternyata ya. Kematian bodoh anjing. Oh shit. Gak ada guys. Anjing 2000. Gak mau. You are el diablo. Gila 2000 guys bayarnya. Mending gak usah ya. Minggir, minggir. Mobil ambulan gila nih. Ada senjata nggak sih guys ini? Seingat gue di sini ada deh. Seingat gue doang ini mah ya. Berisik tahu. Bentar. Kok ini begini sih? Gue curiga banget. Jelah, gue kira ada. Bisa mati ternyata guys. Apa ini? 2 Easter egg kah guys? Dia ada nunjuk ke atas apa guys? Easter egg kah? Senjata gue hilang anjay. Apa nih guys? Home Depot. Pills Depot. Ini narkoba semua isinya anjir. Misi lah ya, nggak usah butuh senjata gila. Phil, what's going on? You're a mess. I'm not drunk. I'm just resting my eyes. Okay, so what's going on? My boom shines. About to get blown sky high by a bunch of angry scumbags. Damn it. What? Yeah. Them cholos are gonna blow up my liquor. There's so much of it at the warehouse, one match will blow it all the way to Tennessee.
Tennessee, here I come. Phil, come on. Let's deal with it. The thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never ever told me I was special. In fact, he used to beat me, especially when he caught me staring at my cousin or my sister. My sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. And how exactly is this helping? The tragedy of it is, I'm just like him. I am a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. Yeah. I'm coming. Kobam deh. Home, Daddy. Yeah, Daddy, I'm coming home. You're pathetic. Warehouse. Kita butuh ini gak sih? Senjata. Apa kita harus lewat sini, guys? Minggi GTA tuh gitu ya. Orang udah tahu dihindarin malah nyamperin. Which I'm the best that ever was. Di tengah nggak ada orang. Ini mobil racing nih, truk racing. Hati-hati bos, hati-hati. Ya, pokisnya rusuh banget. Diam. Polisi belok gua tampol lo ya. Kelewatan guys. Sorry bang ya. Oh shit. Hampir aku menabrakmu. Oh nabrak sih. Disla, minggir ah. Perseta dengan bawa mobil cantik lah. This love ways is accident. So pathetic motherfucker. Gila kita lihat belakangnya. Oh kita disuruh. Aduh mobil udah hancur lagi guys. I could have sworn I locked this place up. Bill, don't open the... Daddy! Ya, mokat dong. Scheming cholo bastards body trapped my place. Ain't no use running. When that boom shine blows, we're all gonna die. Get a grip. I'll get your damn liquor. I'll back Oh, the truck shit. up to the door. Misi ini lagi. You load her up. Aduh ini lama banget lagi nih mobil. Sumpah guys ini mobil lama banget. Break the button. Oh ini anjing. Apa sih? Gimana sih guys? Ya, ini mah meledak anjing. Ya, meledak guys, gak sampai. Gagal kah? Wah, anjing di situ lagi, Cok.
Susah nih. Ah, salah, bro. Ya elah pakai nyangkut si kunyuk. Woi, kemo meh. Untung gak jatuh kayak GTA ya. Ya elah, bang. Ya ini jalannya lemot banget lagi anjing. Gue harus lewat sini berarti. Ya lewat mana nyet? Nyet sumpah nyet. Lewat mana anjing? Lah gua lewat mana tolol? Lewat sini nyet. Oh lewat sini tolol. Sini terus ya. Gue curiga sih di pojokan sih guys. Weh, jangan gila dong. Aduh guys, ini nggak bisa lewat guys. What the fuck is going on man? Yah, mati ya lah gue lah anjing. Yah, ini beloknya. Shit. Shit guys, aduh kalah guys. Mati lagi gue. Oke, ini karena gue nggak tahu ya. Jadi udah kita gas aja lah. Sekarang gue udah tahu. Ayo guys, let's go lah. Gak usah banyak cincok anjir. Kelamaan guys. Skip trip. I could have sworn I locked this place up. Oh kalau misi ini ini nggak bisa digerakin masalahnya. Oh I know that guys. Nah, udah nih. Dah, yuk kita gas. Gue udah tahu caranya guys. Bodo amat nabrak anjing. Nah, ini dia nih yang ngeselin nih. Ya elah, mau nyangkut kameranya. Let's go guys. Dah. Gue udah tahu sekarang.
Belok tajam, set. Belok tajam, set. Terus gue lewat sini kah? Oh enggak lewat sini guys. Belok tajam, sah. Ini nggak bisa lewat situ. Terus lewat sini. Kita putar lewat sini. Kita putar lewat sini. Sah, gila mulus abis bos. Kita putar lewat sini. Saat kita putar aja. Kita putar lewat sini. Oh iya gue lupa nggak bisa nih. Harus lewat sini berarti ya. Set set. Gak sih. Set. Anjay. Set. Yo mulus. Ini nggak bisa lebih cepat apa? Bisa lebih cepat guys. Udah kan? Udah guys. Ini masalahnya gue harus lewat. Wah shit, lewat mana nih gue? Aduh, ini ribet banget sumpah. Iya nggak bisa lewat sini dong. Oh, bisa guys. Bisa kok. Nah sini bisa nggak ya? Aduh salah lagi guys. Ayo cepetan. Masih banyak guys. Oh satu lagi guys. Apaan sih? Ini harus cepet guys apa gimana sih? Susah banget misi yang ini ya. Anjing susah banget guys, sumpah. Aduh duit gue lama-lama habis anjing. Susah banget ya. Kok kesini udah susah sih awal-awal, keselin banget. Skip aja dah. Baik cincok si bapak. Untung di sini ada ini ya, fast travel. I could have sworn I locked it. Nih ambil yang jauh dulu kali ya. Itu di mana lagi? Seingat gua harus muter ke sini, guys. Kita ambil yang jauh dulu gak sih? Alah. Aduh, salah lagi nyet. Goblok dah. Lupa mulu.
bisa kan kita lewat sini, guys? Sumpah ini nggak bisa ngebut, guys. Aduh, salah. Ini nggak boleh diem tahu. Aduh, pecah. Itu gak boleh lewat situ berarti. Ayolah, nih yang ini nih yang lama nih. Kita balik gak boleh lewat situ berarti, guys. Terus lewat mana anjing? Ayo ke bawah, Be. Ke bawah, Be, dikit lagi, Be. Ya, jelek banget anjir. Masalahnya nih kameranya gak enakin, guys. Oh, nggak boleh, guys. Tar dulu. Aduh, ini masalah inian sih, masalah kena api bukan waktu ini sih. Kena api, guys, kena api. Bener. Ini mah masalah kena api nggak sih? Ini masalah kena api, bener. Kan masalah waktu ini mah. Tadi soalnya waktu masih ada, terus kita kayaknya kena api dah. Masalahnya kameranya ngeselin, nggak bisa di. Ntar ya, gue nggak boleh lihat ini dulu lah. Guide dulu. Tuh kan. Ini bukan masalah kena api, guys, kayaknya. Oh gini. Oh, kayak gue tahu deh caranya, guys. Biar cepet, iya gak sih? Bisa gak sih ditaruh dulu, guys? Gak bisa lagi, si kunyuk emang. Gak bisa, guys. Curang ya? Gue pengen curang tuh, pengen gue taruh dulu. Abis itu gue colong lagi biar kita gak kena ini, guys. Tolonglah. Bodoh amat anjir. Tengah ya. Nih masalahnya di sini ini tuh ada ini, mau nyoba dulu gak sih? Nih di sini tuh ada ini, guys. Ada yang menghalangi gitu. Terus gelap banget, sumpah. Oh enggak deh, bisa kita lihat sini anjing. Cuman
Ngeselinnya ini loh, sempit anjing. What the fuck, nyangkut anjing. Iya, gue liat sini tuh. Ya ini guys sih nggak sempet sih guys. Cuman gue ngetes aja. Nggak boleh deket-deket api katanya. Tuh harusnya satu lagi kan. Kok pakai nyangkut anjing. Padahal nggak ada apinya tuh guys. Tadi ada apinya kan? Apa karena kita udah kalah berkali-kali? Oh kita nggak boleh lewat sini. Itu gimana sih? Tapi tetap harus lewat situ kan? What the fuck? Iya gak sih? Ini kameranya bikin pusing. Nih ya, ini belok nih harusnya nih. Elah pakai cara nyangkut dah goblok. Bodoh amat lah, tolol anjing. Misi tinggal Philip doang lagi anjing. Jangan menyerah guys, jangan menyerah. Cepetlah. Gue bingung caranya guys. Lihat gate kali ya, lihat gate ya. Nyerah gue. Misinya apa guys? Tadi dulu, gue cari dulu. Bentar ya. GTA Vice. Mana sih, susah banget tulisnya. City Story ya. Nih ntar dulu guys. Kita look it dulu. Ini yang playlist aja gak ada gitu. Putar aja. Ntar guys, 1, 2, 3. Nah ini dia deh, ledakan bom. Ntar guys, gue liat dulu ya. Lu pada nggak bisa lihat. Oke, kita ambil yang dia yang ambil yang. Oke. Terus waktu sih, ini tuh waktu ternyata bukan masalah. Oke. Meledak. Terus wah lama sih ini guys. Ntar dulu, kepo gue. Lewat situ. Lewat situ. Oke benar. Kereta ada berapa sih? 4 ya? Oh nggak ngaruh posisi.
Oh, dia juga nyangkut guys. Tuh nyangkut-nyangkutan, tapi dia bisa selamat. Tar dulu. Selamat, terus habis itu lewat. Oh gini dulu deh, kita ikutin dulu deh. Ikutin dulu guys, satu-satu ya. Biar nggak pusing. Bill, Bisa ini kan. Bisa di pause kan nanti. Oke. Ini ke sini. Oke. Terus kita mundur, turunin ini. Dia lewat sini guys. Sini terus ke sini juga. Terus ke sini. Aduh, gue yang nyangkut anjing. Terus dia ke sini, terus dia ke sini. Oke, tadi dulu, gue pause dulu ya. Baru sampai sini nih. Ntar. Terus dia ke sini. Sini. Belok kiri. Oh, lurus dia. Ntar dulu guys, gue menelaah dulu ya, bentar. Hah? Dia lewat situ. Bisa guys? Oh bisa anjing. Bisa anjing lewat situ. Dia lewat sini. Ntar guys. Tes dulu ya. Dia ada apinya, tadi kita juga ada apinya awal-awal. Tiba-tiba nggak ada apinya. Terus kita lihat sini. Nah, gini guys dia. Tuh. Suka ketukar gitu loh anjing. Oke. Nah, dia lihat sini nih. Anjing pakai gacok gini dong. Oke. Terus gini. Nah. Tar dulu guys, tar dulu. Gue mau lock itu dulu. Di situ dia. Satu lagi kan. Ntar dulu. Sini belok. Waktunya masih panjang loh dia. Kok kita ini ya? Padahal kita jatuhnya. Wah sumpah guys, dia nggak tahu ya, GTA sini lebih sulit atau PSP lebih sulit apa? Oh pokoknya dia lewat tengah guys. Tar dulu. Nih kayak sama sih. Kayak ada kecurangan dah. Jadi dia lewat sini lagi. Terus lewat atas. Lewat sini.
Lewat sini kah? Tuh, kok gak bisa ya? Gak bisa guys, dia lewat sini anjing. Apa gue salah lagi? Ntar dulu. Ntar dulu guys. Oh, kita nggak boleh nabrak anjing. Nggak boleh nabrak itu. Iya gak sih logikanya? Wah, ribet banget anjing. Sorry guys. Ini kita ulang-ulang. Coba ya, gue mah kepo nih. Ini soalnya bilang begitu dia. Salah anjing. Ntar dulu. Ntar gue gak bisa baca chat lu pada. Alright. Udah tahu ya. Gila, duit gue sampai habis, Cok. Gak boleh nabrak. Phil. Gak boleh nabrak, Nyet, sumpah. Ribet banget dah. Aduh. Tolonglah, jangan kayak gitu. Nggak boleh nabrak api kita. Lah, tuh. Ntar latihan dulu nih. Biar gak nabrak. Oh gitu guys. Elah tersusah praktekinnya anjing. Oh, ini harus turun lagi. Kita harus mepet ke sini gak sih? Takut gue. Please. Salah belok anjing. Dapat. Jago banget gua, gila. Aduh, kita nggak boleh itu tuh, nabrak itu tuh. Aduh guys, mudah-mudahan ya selamat ya. Ayo, bismillah guys. Aduh, harus turun lagi. Ih, goblok dah. Itu api, gak boleh kena api guys. Kita harus tinggiin kali ya. Aduh, salah gak sih gua?
Ya, kenapa sih guys? Kok gue pusing banget ya? Kok gak bisa? Apa gue nabrak guys? Oh, di atas ada ini apinya mulai hilang soalnya gak kelihatan guys. Di atas kontainer tuh ada api, nggak boleh kena api. Oh, I know that, nyet. Iya gak sih? I know that guys. Ribet banget dah anjing. Di atas kontainer ada api. Ah, gimana sih? Iya gak sih? Aduh, bingung gua. Api gak kelihatan masalahnya. Ah, pusing banget gua main ginian. Salah lagi, goblok. Tuh, apinya tiba-tiba apinya tiba-tiba gak ada, guys. Tuh, apinya gak ada kan? Lu lihat sendiri, ada gak? Gak ada anjir apinya. Gak jelas banget. Kayak udah ini ya, udah padam kayak. Ya nyangkut si kunyuk. Gua nggak paham lagi anjing. Tuh ada api guys, tuh. Ngerti gak sih lo? Tadi gue tinggal satu udah perasaan. Tombolnya ribet soalnya ini kalau nuruninnya guys. Tombolnya kiri kanan anjir. Pakai tombol D-pad. Udah turun udah. Bisa nyangkut anjing. Tuh, ini dia nih. Yang berbahaya, guys. Apinya gak kelihatan anjing. Alah, wait bro. Hitnya tuh bro. Tuh gak nambah kan apinya. Ah, 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 ah. Ah tuh itu ada api anjing. Ah sumpah guys capek gue. Dikit lagi guys. Bisa di save state gak sih guys? Save state aja lah, capek gue.
Keystone, llamar a Hugo. Orang ini pakai emulator kok bisa lah. Udahlah, pakailah save state anjir. Lama jauh banget, Bos. Bill. Nih bodo amat, gue save state dulu, guys. Dah. Tadi tapi naik turun nih, lu lihat gak tadi naik turun pada? Ah, gak jelas aja. Udah ya. Sebaik cincong lo. Ada ganjelan, ingat hati-hati, bro. Ntar dulu, gua save state dulu lah biar aman anjing. Oh shit, tolonglah. Dia sampai nabrak, ini gak boleh nabrak tahu. Apa sih? Woi, bro. Ah, gitu. Di bajingan ini nih. Tuh, ada inian guys tuh. Bajirut. Ntar gue save dulu guys. Capek gue. Ini apa harus gue ini ya? Gua ke atasin ya?
Duh. Gak jelas, Cok. Nyerah gue. Ada gak sih yang langsung lo kapten misi aja? Wih, bisa guys, bisa guys. Mampus, bisa, Cok. I better put these babies in some safe place. Bisa, coy. Gila, duit gua habis berapa ini buat Get your bitch ass hands off of me. minggir. Gue disuruh kemana? Tang satu lagi anjing. Iya, ada armor guys. Akhirnya gue save dulu lah. Duit gue habis lagi. I'm gonna go see my cousin in San Andreas. Belilah senjata. Pistol aja kali ya. Mahal guys. Cukup kali ya, 100 aja cukup guys. Iya, I know that you're walking, you know. Gue ditembakin. Iya, bapak jauh banget beloknya. Kita save dulu ya. Habis itu baru kita misi berikutnya. Minggir pak. Wah iya, ini langsung tembus rumah ya. Wait, gila jago banget gue. Ini mepet bro. Oke, terus sini save dulu. Let's go, save dulu. Oke, aman. Let's go. Kita misi dah. Aduh, malam lagi. Kenapa malam sih kalau misi? Gelap kan? Kejauhan. Let's go. Ini apa? Truck stop. Lah, ada dia. Hey, look who it is, Victor Van. What's Wah, ini going atasan on, kita yang amigo? memfitnah kita nih. Fuck you, Martinez. Relax. You're so fucking histrionic. It's like hanging out with a bitch on her period. You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is, Wah, gila, you work masih for berani dia Phil. nongolin muka di depan kita ya. Phil works for me, which makes you my bitch's bitch. Figure that out. Nah, ini joinan bro. So you have better Gokil, play nice if you set wanna get eh. paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? Fuck Hey, change the record, baby. Fuck you, fuck you, fuck you. What did you expect me to do, huh?
I didn't screw you over for fun. I was saving myself, and you would do the same, and don't pretend otherwise. I had a career. So what? You got kicked out of the army. Big deal. Big deal. Hey, I told Phil about some guns I can sell if you can get them. Hey, Phil, don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out. Get paranoid. Oh, si Sure. Phil tuh tadinya Later, pemabuk Jerry. diajarin jadi pemakai sama dia. Come on, Vic. Let's just silence any asshole following me. Bagi gua ini dong, senjata bredet kek. Gua We're habis gonna need some mati. backup, Vic. I know some guys that'll help. Ih, realistis juga ya goyang, guys. Pas dia naik. Are we being followed? We better not be being followed. I'll rip those bastards' livers right out of their side. Diikutin. Chill out, man. There ain't no one following us. Oh, pasti ada yang ngikutin sih, curiganya gua. Bohong aja nggak diikutin sih kalau dia ngomong ini. Ini mobil limbung banget, limbung. Gua takut, guys. Kita ngadep siniin aja ya mobil, biar bisa langsung kabur anjing. Hey, fellas, come on. We're gonna make some money. They're good guys, Vic. Just always so quiet. Maybe I should Mabuk. Ayo lu. Nah terus pasti diikutin sih, harusnya kita hancurin dulu nggak sih mobilnya? Nah dulu ini di mana guys? Cari jalan cepet lah. Nih hilangin dulu bisa nggak sih? Ke kanan terus lurus aja nggak sih? Terus ke kanan lagi, oke. Ke kanan. Terus ke kiri. Ke kanan apa lurus aja guys? Lurus aja kan? Salah gue. Salah, harus ke kiri dulu ya. Ini mau jalan ini. Lupa seketika lo. Bisa minggir nggak mas? Mas, tolong dong. Ini jalanan mas. Jalan umum ya mas. Nah, sini aja dah. Cholos period. Oh ini begal cok. Tembakin cok. Gila. I'm gonna take the truck back to my place. Anyone follows me, you give them hell. Terus Kak protect him. Please send backup. Haha, you're gonna die bro. Pil, lu mau kemana Pil? Geragas banget bawa mau ini truk anjir. Incoming! Haha, meledakan lu. Ya elah Pil. Yang bener aja bawa mobil lah Pil. Ih buset sih Pil, rusuh banget rusuh. Kita ngikutin alarm ini aja ya, mobil alarm dari tembakan aja. Lihat rusuh banget sih Pil anjing. Ih damai banget, damai. Ada apa nih? Apa musuhnya cuma 2 guys? Damage yang bikin dia sendiri anjing.
Tabrak Phil. Nggak ada orang ya? Ayo cepet. Kayak udah habis deh. Masih belok lagi anjing, ini mau kemana sih kita? Misi mas. Ini udah di kawasannya Pil kan? Pil, belok Pil. Oke, nyampe. Udah, mobilnya cuma 2 anjing. Ya, kita save dulu berarti kalau udah nggak ada misi. Ini misi baru nih. Mana rumah kita? Ini gak sih rumah kita? Nah, kalau dapat pager kita save dulu. Ntar dulu guys. Ntar dulu. Oh shit, here we go again now. You know we won't be like this forever, only your kiss. You know we won't be like this forever, only your kiss for. Stop the loneliness. Tadi dulu guys, sabar ya. Orang sabar pantatnya lebar. You know we won't be like this forever only. Bentar guys. Sebentar kakakku. Aku bikin Rotska dulu ya kan. You know we won't be like this. Gua sekarang ngopi pahit mulu anjir. Jadi seger gitu loh guys. Bisa pakai gula mulu. Gue lagi pengen ngebiasain ngopi pahit gitu loh guys. Biar apa? Nggak biar apa-apa sih, biar lucu aja. Yuk. Kepil lagi deh. Mas minggir, jangan di depan rumah saya tolong. Ini halaman rumah saya jadi terkotorkan. Hampir aja nabrak polisi bro. Rumah saya jadi terkotorkan gitu loh Pak. You know we won't be like this. Ih langsung masuk loh, gokil. Sorry ya, tapi gua nggak mau latihan. You know we won't be like this forever, only your kiss. Yeah, you would. Bullshit. I wouldn't. Kata gue sih nanti gue belum pernah main ya, tapi gue bisa nebak kayaknya bukan. Kekepoan gue tuh bisa nebak gitu. Kayaknya ntar penjahat utamanya si Martinez ini nih, atasan yang telah menfitnah kita. Saint Victor of Vance, the holier than thou killer. All these principles you go around shooting people. I do what I gotta do. After I Dia trust an serjen asshole. tapi ini Enjoy guys, it, brother. jualan narkoba anjir. Cause you're a maniac, huh? Kayak di Indonesia aja. Go to hell, Martinez. Huh? See, Phil, I saved Vic, and I can save you too. Huh? What does this scumbag want? He wants me to Aparat go over to some jualan warehouse, narkoba. see if his merchandise is all there. That's all. Hey, it's cool. Go with him, Vicky boy, if you don't trust me. But Phil, Oh you owe Vicky, me. After Vicky apa what you Victor sih said. kita? You said Victor that kan? was Apa panggilannya forgotten. Vicky? If you do this, I'll explain as we drive, Vic. It was time for me to get another drink.
Gila nih orang mabuk mulu ya. What was that about? You've got to go. No, I got drunk and told Martinez I didn't trust him no more. I said he was an asshole. He is an asshole. No, I am. Because now he won't put any work my way until I do Trust him. Let's get this over with. Oh ini darah ya guys. Ini kemana nih? Ntar dulu nih. Wah jauh lagi guys. Jauh lagi guys. Tuh. Emang truk-truk di sini tuh ngeselin anjing. Ini harus pelan-pelan kak guys. Aduh si lobat lagi. Tapi keren ya kata gue kalau kayak gini. Sumpah tapi ini kita melawan melawan matahari tahu. Buat tampol lu belok mendadak. Wah sumpah gelap bacok. You know we harus fokus nih. You know we won't be. Gak boleh ngebut-ngebut kak guys. Gua gigit lu ya belok mendadak. Tuh, udah ketara bro. Lu mau belok kan lu? Hah. I know you. Belok gue gigit tuh ya. Mobil lu kuat tuh kan. Jahat gitu kan. Emang jahat gitu. Emang jahat gitu orang ini. Tuh, belok lagi nih. Ya elah, tampang lu bos. Tahu banget gue cara lu. Ini dalam misi pengantaran barang ini guys. Aduh, gila gelap banget guys. Gua nggak kelihatan. Oh iya, yang buat nanti kita mau ini lagi ya. Tapi nanti kayaknya nggak hari ini guys. Gue lagi apa mesin casan. Belum datang. Soalnya ini kalau kesenggol dikit kagak ngeces guys. Makanya gue mesin casan kagak dikirim-kirim lagi. Pas chargingnya nggak aktif gitu, rusak kayaknya. Gue lagi pesen nih. Soalnya nggak enak banget live gerak dikit kagak ngecas anjir. Haha, perfect condition bro. Oh shit. The real oh, kena tuh dikit. Who the hell are these guys? Ntar Hey fellas, gue mau Martinez. nge-push Yeah, Martinez said kalau udah bye-bye. dateng Hot casannya baru damn. Play fair, fellas. nge-push What about the Pokemon damn Unite Geneva lagi. Convention? Gue turun nih gue. Well, that shit is Bro. Come on. Gue tembakin lagi. Don't make me angry. Ih, masih ada satu guys. You want a bullet in you? Wah, lewat sini ya berarti ya. Nih, anjing emang nih. Oh shit. Aduh, kena lagi, Cok. Ya, buntu goblok. Terus gue liat mana anjing? Ini bisa dimajuin gak sih? Nah gitu loh maksud gua. Gitu guys maksud gue. Aduh pasti ditembakin gak sih? For fuck's sake, Phil, do something!
something. Hey, my moonshine! Oh, shit. Rounds on daddy, assholes. Weh, gila gila gila. Goblok. Minggir, Pil. Kamu mau naikin aku ya? Haha. Do I know you, motherfucker? Gila, ini truk ngebut banget, guys. Asli no debat, bro. Tiba-tiba gue jago bawa mobil. Oh shit. Tiba-tiba gue jago bawa mobil gitu. I think we both outgrown our usefulness to Martinez. Sure he wants us dead? Shitting asshole, I'm gonna lay low for a while. I reckon you should too. Screw that. I ain't hiding from that piece of shit. Remember, discretion's the better part of valor. Good luck, soldier. Soldier. I'm not a soldier, meh. Nggak ada mobil nih. Kasih mobil lah. Save dulu gak sih? Kasih gue mobil kali, bos. Pigat dulu. Pak, minggir pak. Nih streamer nih pak. Tolong jangan memperberat hidup streamer lah pak. Losi. I'm the best that ever was. Di rumah gua nih yang ada flamingonya, bro. Save dulu ya kan. Oh lu. Kita kembali ke misi wanita lagi, guys. Nah gitu dong, terang gitu. Indah kan kalau terang. Minggir pak. Aduh, polisi lagi anjing. Polisi sini tuh begitu ya. Wait. Lu mau kemana, bos? Hati-hati, bos. Wait. Gila, ini mobil pak crash gear, bos. Mobil apa crash gear nih, gue liat-liat. Sat. Ya, nggak bisa, nggak mulus, guys, nggak mulus. Langsung aja lah. Gila, ada mobil rusuh. Untung aja gue misi langsung. Hah, gendut dia sekarang. Loh. Who the fuck are you? Where's Louise? What? He took her. That animal, he took her. He's gonna do Oh something bukan, wicked to ini her. siapa sih sisternya ya, sisternya. Mary Jo, her sister. Who are you? Vic, a friend. Oh, it's nice to meet you. I've heard a lot about you. Who took her? That monster Marty. He said Marty. he's gonna turn her out. Wah, kita jadi His dimasukin own ini ya. wife. Konflik keluarga nih. Yeah, but he wanted to turn me out too. I promise you he did. Gue trailer. Masih aja bintang 1 anjing. You know, oh kita ngambil ini dulu armor ya.
You know we won't be like this forever, only your kiss. Sah, I'm the best that ever was. Ya gak sih? I'm the best that ever was. Are you freaking kidding me? Bisa gak nih? Set, gila. Supir Pantura kalah boy. Bentar, ngambil ini dulu kali ya. Armor guys. I know you. Biar full aja gitu, siapa tahu abis ini perang. Do I know you? Oh shit, salah muter. What the hell? Victor, what the hell are you going? Woi, gue dikejar. Begal woi, begal woi, begal. Nih gue bawa dah, ayo. Wah, ini jelek sih bawa pistol sih. Jelek sih ini bawa pistol sih, nggak lucu sih ya. Gak lucu lu bawa pistol. Kalau bawa pentungan masih gue jawanin ya lu. Lama bawa mobilnya. Minggir pak. Nih keadaan genting nih pak. Pak minggir. Minggir pak. Ya mental ke sono anjing. Sorry pak. I ain't gonna be your whore, Marty! You've been whoring yourself on that Vic. Don't you deny it. Well, if you're gonna act like a whore, you're gonna be one. Get in that truck. Get that truck. Shit! Vic, help! Lah terus? You looking for trouble, Vince? Aduh, ribut dulu kah? You gonna be a hero? One strap, huh? You fixing to die, boy? Aduh, mobilnya gembel lagi anjing. Please ya, bantu gua, jangan ini aja. Jangan rusuh aja bawa mobilnya. Haha, do I know you? Tiba-tiba kalau lagi misi rusuh. Si anjing. Nggak boleh diledakin ya guys, kayaknya. Apaan sih, nabraknya langsung berhenti lagi. Guys. Ya, tembakin lagi anjing. Aduh, kena tembak ya. Oh, bangke. Guys. Ini lusuh banget sih anjing. Wah, gue ditabrak. Adios mio, you blind? Let's go, big dog! Nyet, ayolah. Nyet, sumpah nyet. Ini kita harus nembak nih guys. Gila, I'm the best that ever was. Apaan sih? Weh, bisa minggir gak sih lo? Wah anjing, ini mobil udah gak enak banget guys. Tinggal nunggu meledaknya aja itu mah. Gila. Dah, dia belok sono anjing. Kill mystery. Sini lu maju. Kabur.
Now who's in charge? Oh, kita cuma ngikutin doang ternyata. I can't believe you killed him. How am I gonna look after my baby now? You what? Marty was an asshole. He treated you worse than shit. I'm sorry. I just... Hey, look. Marty's kin are gonna be coming for you now. We better get you someplace safe. Wah, kita udah musuhan kah sama Marty? Get the safe house. Dapat safe house baru kah? Safe house baru, guys. I can handle Marty's kin, Louise. I just want to make sure you're safe, that's all. Makanya lain kali tuh kalau cari suami yang beneran dikit. Aduh, salah guys. Jangan yang aneh-aneh dah lu. Oke. Look, you and Mary Beth are gonna be better off without Marty, you know? Are we? It's just everything's changing Apa so naksir fast. dia ya? Berdua nih ya. Everything's gonna be fine. You're okay, Vic Vance. Gila. Tempat safe baru nih. Rumah baru nih. Kita nggak bisa beli. The trailer trash clothes are now available in this at safe house. Ntar kalau safe house di sini masih bisa kan? Bisa ditandain gak sih guys? Gak bisa ya? Oh bisa guys. Oh bisa kok. Masih bisa. Oke, kita save dulu. Katanya bisa ganti baju. CJ Mamen. Gokil, CJ habis bos. Save dulu. Gue ke WC dulu ya guys. Bentar. Alright. Kita sebats dulu, sebat guys. Duh, nggak dikirim-kirim lagi nih casan nih. Gue pengen nge-push coy. Let's go guys. BTW ini nggak ada mobil sini bro. Jauh. Aduh, jauh banget sumpah guys. Wah, gak ada mobil bener sama sekali. Di sini tuh kalau naruh mobil hilang masalahnya. Gue bingung dah. Ini kan garasi berarti ya. Gue harus naruh mobil sih biar nggak ini. Tapi biasanya ada mobil default guys. Gue nggak ada sih. Mobil default. What the hell? Gak ada nyet. Sumpah. Buset, ini langsung laut nyet. Pinggir pantai habis rumah gue. Kita nggak bisa berenang lama ya.
Duh, capek. Mau misi lagi. Vidil apa nih, guys? I gotta dock this ship. Move. Steer around my vessel, baby. Minggir, Mas. Gila, anak bomber nih, bos. Ini ngerem nggak ada yang lebih. Oh, R1 guys, lupa gue. Anjay. Wah, jatuh. Gue mau naruh sini dulu, guys. Kalau misi berbahaya gue taruh sini ya. Hujan, akhirnya gue ketemu hujan. To Victor. I've been thinking over what you said about me and the baby being better off without Marty, and I've got a plan. Why don't you take over Marty's business? I'm no gang boss. No, but you could be. Wih, Come gila, jadi on, we suami both kah? need the cash, honey. First, we need to get some guys together. Gas together. Naik motor aja. Oke, hujan-hujanan kan kayak Dylan anjing. Oh, lihat sini aja. Sini aja, guys. Kayak Dylan aja, dilanda kehancuran anjing. Dylan pakai bajunya terbuka banget lagi nih si. Weh, jatuh sendiri. Weh. Gila. Ngelek guys. Recruit to itu your gang, gimana sih guys caranya, guys? Hey, wanna make some money? Up button. Hey, Dad, we've got work to do. I'm the man for the job. I've got work for you. No problem, man. Sure, okay. Ayo naik mobil ini aja ya. Oh, ini kayak GTA San Andreas, guys. Ngerekrut geng. Wih, ada senjata ternyata di sini. Ntar dulu ya, bro. Gila. Gue ngambil senjata dulu, bro. Bro, bisa minggir gak? Weh, lu di depan kali, bos. Wait, gila tembus, guys. Tolong, lu mau kemana sih? Lu mau kemana? Hah? Gila, kita jadi punya geng, bro. Sumpah beloknya susah banget. Pencet R1. I'll go find some more guys and see you at Marty's other place. This shouldn't be too tough. Come on, guys. What the fuck, Dick? Hey, you're gonna die. Go to hell. What the fuck, Dick? Oh, Freeze, meathead. take my fist. Yes, it does cause death. Bro, naik ini aja, bro. Bisa rekrut gak sih, guys? Gue juga nggak tahu atribut mereka nih apa gitu. Kalau geng balas gue tahu anjir. Dia di sini gak sih, guys? Apa di mana, guys? Oh, bukan di sini ternyata. Cuman ya udah, kita lewat sini. Wah, ada di sini, guys. Tar dulu. Kita hancurin dulu kali ya.
Oh, di situ guys, di situ guys. Kita pakai ini, pakai ini. Ayo, bro. Let's go. Hey, mortuary This meat. ain't happening, man. What the fuck, Vic? Vic, calm down, man. This ain't happening, man. Ayo naik. Pasti ada sesuatu di dalam. Wanna pray? May as well. Udah dong. You did it, Vic. The whole damn caboodle's yours. Yeah, but I don't know how to run this kind of thing. Marty could do it, and he was nearly inbred. You'll pick it up. You're amazing. You can do anything. Hey, boss, this a full-time position? Yeah. Yeah, it is. Everything's gonna be just fine. Jadi bos kita ya. Part of your business empire. You'll find your gang member hanging around outside any business that you own. You can recruit them to join to targeting them and using the up button. Okay, I know that. When at a mission, you can enter the building on a site by walking into the arrow. Isinya apaan guys? Tempat save. Inside, you will find more gang members. You can start mission by standing near gang member and using the up button. Hah? Complete Empire mission to increase your reputation. A higher reputation will increase your earning for a business. Your Empire earning will be paid directly every day. Alright. Ada side mission nih, content and notice board. Oke. Jadi gila, kita jadi bos mafia guys. Okay. Become the talk of the town with new multiplier. Oh shit. Content you have unlocked. Oh. That's it. Waiting for you at the airport. Have a good day. Misi apa dulu nih guys? Misi yang lain dulu aja kali ya. Tapi kayak kita butuh darah dulu deh guys. Apa kita butuh save dulu ya? Gak usah ngambil ini, ngapain? Banyak kok ini gua. Anjay, banyak banget bro. Oh ini geng. Geng guys. Buset, keren banget. Ini geng bro. Ini yang kuning apa nih? Bisa gak sih kita perang? Perang dulu kali ya. Mau ngetes perang gak guys? Tapi save dulu deh. Ntar gue ngambil ini dulu ya. Wih apa nih? Destroy the barrel. Oh head. Ntar dulu deh. Ntar dulu guys. Gak usah greedy lah ya. Kita save dulu aja. Santai aja mainnya, santai.
minggir. I'm gonna go see my cousin and send him. Nyangkut anjing. Bisa naik taksi lu di sini. Hey, 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 hey. This is my car. Wah gila, gue tembakin cok. Wah udah ngebul aja anjing. Ntar gue nggak geser dulu dah. Woi fokus guys. Lah, oh ini masih jadi save state gue. Bisa di nih hilang nih nggak hilang sih, nanti kalau lu udah nggak main lagi nih, lu offin aja nggak main lagi, hilang anjir. Tapi tetap ya, garasi itu adalah pemulihan gratis. Aduh, goblok, nabrak aja si anjing. Dulu guys, gua mau nyoba new business guys, new business. Apaan sih? Enggak. Isi darah dulu dah. Payday. Ntar guys, kita coba yang deket-deket dulu ya. Ini apa sih guys? Tanda ini tuh apa sih? Bisa gak sih? Bandara tuh di mana? Oh di sini. Berarti kita ke loh, tempat ini gua mana? Oh, biru ini kan tempat gua. Apa yang ini aja ya, guys? Yang ini aja deh. Kita tandain ya, guys. Gua mau kasih itu. Minggir, Pak. Si Bapak. Buset, rusuh banget lu. Coba gue mau nyoba misi. Misi geng tuh apa sih? Damn girl left me a TV dinner. I bought a fake tuck shirt. Watch it, waste God, boy. clean your gun every Prostitution guys. Some a-hole stole my lawnmower. I've had enough of these British DJs. Aduh, duit gua nggak ada. Coba dulu ya. Small. The Spanish Empire icon on your radar. Oh alah. Guys. Gue mau rekrut dulu, gimana caranya guys? Hey, dead man. Hey, you. Come with me. Yeah. Oh bisa guys. Wanna pray? We got stuff to do. Anytime, Vic. Satu lagi guys, kita ributin. Go to hell. Gak bisa. Mana lagi ya? Geng kita cuma 2 doang nih guys. Udahlah. Aduh. Lah mobilnya mana ini? Bro, mobil bro. Kita butuh mobil nih bro.
Bisa buat banyak ke sini. Hi, Jack. Notice what I'm doing. Oh, bisa guys, bisa. Anjay. Kita rusuhin dulu kali ya. Bisa di-upgrade kan guys ya? Kita merusuh mau nggak? Merusuh kali ya. Kita rusuhin dulu kali. Misi-misi gini dulu ya kan. Memperluas reputation, bro. Pak, bisa minggir nggak, Pak? Hey, come on, man. Hey. Aduh, ada polisi lagi si anjing. Ay, mi amor, let's be physical. Señor, please. What you looking for, the guy? The gang, iya. Bom gua nggak ada ya guys. Ngancurinnya gimana ya? Cara ngancurinnya gacor guys. Kita harus beli sesuatu kah? Berapa lama nih gua harus hancurin ini guys? Wah, nggak hancur-hancur anjing. Wih, gak hancur-hancur guys, sumpah. You want some macho shit? Oke, kita harus beli ini dulu deh. Beli senjata dulu kali ya. Songong banget guys. Kita harus beli senjata dulu deh. Let's go guys. Bom gak ada ya? Wah, mahal banget anjing. Wah, gak bisa guys. Wah, gak bisa, marah. Tolol lagi. Just cleaning the shit. They done lost their mind around here. Watch it, cowboy. Ayo. Gak bisa dihancurin anjing. You want me to mug you? Wih, pukul inilah.
Sorry guys. Ini ngancurinnya gimana anjir? Sabar ya guys. Wanna get busted up? No one's gonna miss you. Aduh, polisi lagi anjir. Lu bisa diem gak? Pak, bukan gue ya, Pak. Fuck the fuck off. Guys, misinya ntar aja dah. Nih gue harus punya bom anjing. Jauh banget lagi. Gak jelas anjing. Apa kita ubah bisnis dulu kali ya? Gila, langsung masuk bebas. Wih, ngapain lu lari ke gua, kocak? For sale, guys. Kalau ini gimana caranya? Prostitution lah guys ya. Wah, gak ada duit anjing. Watch it, cowboy. Watch cowboy, bos lu nih bos. Lah mobilnya hilang. Duitnya kita dapat apa ini sih kita ambil guys? Ya, misi aja deh misi. Misi aja guys. Udah nggak jelas nih. Gua nggak ada bom soalnya anjing. Lihat, ngapain coba? Putar. Ambil dulu ya guys sih. Jatuh anjing. Ayo naik. Apa nih? Ini bisnis kita guys. Wanna get busted up? Belum jadi. Gak tau lah. Naik plus. Ini mah bisnis ini gak sih? Bisnis orang anjing. Iya guys. Iya. Dia ngebangun juga. Bisa terbang gak ya di sini?
Fire Drive. Escobar anjir. Wih, tiba-tiba mobilnya bagus. Ah, si ini yang ada di Vice City anjir. Tommy ya? Masih mudanya. Hey, Oh, si Lance. You don't sound so pleased. I'm not so pleased. Thanks, bro. Who was you expecting? What a greeting, man. Not you. Someone useful. So what am I? A handicap, huh? Your dumbass, low-life, no-good brother? Something like that. Yeah, well, I'm not the one who got kicked out of the army. No, you're the asshole who got kicked out of the Boy Scouts. Oh, come on, man. I come all this way to see you and you treat me like I got herpes. Maybe that's because your whole life you've gotten us into trouble. Oh, give me a break, man. I've changed. Wah, ini seru juga. Harus Vice City dulu guys. Okay, I'll give you a chance. One chance. Oh, yeah. Hey, come here, man. You won't regret it, baby. Baby. I love you, man. And love could change the world. But Vic, What? I have got herpes. Get off me, man. Just get in the damn car. I'm just kidding. Wah, rusuh nih geng. All the cholos have been looking for you, Mr. Big Shot. What do you want with me? I'm not talking to you. I'm talking to him. You killed plenty cholos. Now we kill you plenty. Oh shit. Get out of here, Lex. Is this your idea of a welcome party? Come on, move it! Wait, where the hell am I going, man? Wah, damage-nya gede banget, Cok. Wah, gede banget damage-nya anjing. Hey, watch the road! Oh, shit! Salah kah? I'm just too pretty to die. Woo! Wah, di depan ada, guys. Look out, Vic! There's more of them! Do you have any friends in this town? Ya aman. Sulit guys. Wah gila, langsung hilang senjata gua. Dia agak susah nih pakai. Wah jauh banget anjing. Bisa ke San Andreas kayak. Come on, Cholo. Diam. Is this your idea of a welcome party? Come on, move it! Oh, wait, where the hell am I going, man? Tinggalan dong. Hey, watch the road. Oh, Oke, aman ya. Berarti ini tinggal di depannya doang deh. I'm just too pretty to die. Woo! Ini udah segini lagi aja nih. There's more of them. Do you have any friends in this town?
Apa lu masih nembak-nembak? Weh bro, come on bro. Ah, tai, gak bisa. Come on, colo. One more Lance Vance chance. Ya, meledaknya di situ. Guys, bentar, ada kode gak sih ya? Ini susah guys, sumpah kayak gini-gini nih. Gue cari cheat code dulu kali ya. Cheat code nih guys. Cheat GTA Vice City. Aduh, kok pakai dot sih? Story. Iya, terima kasih. PSP. Ntar guys, kita cari dulu ya kan. Kebal. Senjata 3 apa? Kiri kanan segitiga, atas bawah bulat, kiri kanan. Armor. Atas bawah kiri kanan kotak-kotak L1 salah. Atas bawah kiri kanan kotak-kotak L1. Oke. Kill pill lah, maksudnya gimana sih? Kasih kode darah tuh apa tadi? Atas bawah kiri kanan bulat-bulat. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah kiri kanan bulat-bulat. Oh gitu. Nah, ini dia yang gue maksud, bro. That's it for you, bitch. Suck lead, asshole. You want to try that again? You trying to get fresh? I'm not a cow. Coba. Gitu doang anjir. Ntar guys. Bisa gak sih diituin darah? Mobil kebal gak ada nih bos. Kiri kanan segitiga, atas bawah bulat, kiri kanan. Kiri kanan segitiga, atas bawah. Kiri kanan segitiga, atas bawah bulat, kiri kanan. Oke.
Estoy hasta la madre. Get us out of here, Lex. Kiri kanan atas bawah bulat terus. Vete a jalar el pescuezo al fondo. Kiri kanan atas bawah bulat terus. Is Gak this bisa your guys. idea of a welcome party? Come on, move it. Oh, wait, where the hell am I going, man? Hey, watch the road. Oh, shit! Ah, ini susah banget guys, sumpah. Misi yang I'm ini ya. just too pretty to die. Woo! Look out, Vic! There's more of them! I bought a big tuck shirt. Do you have any friends in this town? Shit! They're everywhere! Tai lah, susah banget Aji. Ayo dong, yang kena. One more Lance Van's chance. Let's you prick! Udah dong. Please, udah. Please, udah. Selamat dong. You're never driving again. I had it with you, man. You put me off. You always treat me like a kid. Anjing. Bye, asshole. This is not a rehearsal. Party's over. You got I'd appreciate a ride to my hotel. another dead cunt. Cholo mal. Cholo no ya. Steer around my vessel, baby. Come on, baby. Oh shit, baby. Itu rumah gua ya. Gokil. Know you, baby. Ngapain gua kesini sini dah? Do I know you, baby? Aduh, mentok, cok. Salah gue. Gak usah tempat chat lah ya, terlalu fokus ke tempat chat aja. Lihat. Aduh. Woi, udah kali, bos. Udah kali, bos. Alah. Ah. Guys, come on guys. Tuh banget lagi. Jangan sampai ini meledak, lucu sih kalau ini meledak. Anjir. Buy a gun.
buy a gun, you know. Wah, sih. Wah. Guys, jangan meledak guys, sumpah. Kira. Impressive. This place ain't cheap. I wouldn't know. I told them to bill you. Seingat gue di sini ada motor yang misi, tapi masa You terrible Americano! we need to talk. Nih di sini ada ini deh, band gitu. Nih ilangin dulu dah. Emang di sini ada rumah gua guys? Gak ada kan? Sini dulu dah. Kita save dulu ya. Ini cuman muter-muter gak sih? Gila tuh, ibu-ibu selamat coy. Dari kedrifan gue. Mau ribut gak guys? Tapi gue gak bawa. Ini kali ya, kita tembak aja dulu. Kelamaan anjing. Wih, dia ambil mobil gua. I'm gonna enjoy this a lot more than you. Yup, Pokis. your life is done. Come on, boy. It's metal, it hurts, and it's pointing at you. Diam. Hey, dipstick, your future ends here. Aim for the head. I'm gonna tear you a new asshole. Come on, sissy boy. Get the fuck out of my face. Time to rest in peace. Guys, dihancurin nih guys. Oke, dapat. Purchase. Gak ada duit, cok. Ntar dulu deh. Tadi kode cheat. Jangan deh, jangan kode cheat. Kita pakai ini aja ya. Kita bangun bisnis. Santai aja. Kalau duit jangan, guys. Oke, bangun dulu, ya kan? Rodeo to get to. A cool attitude is really important. My homie. Diam. Polisi anjing.
Seru sih ini. Unik sih GTA ini guys. Kelewatannya. Ada darah. Do I know you? Ayo sini naik. Mau ke ini gak? Ini punya kita kan ya? Colos. Gak bisa nih guys, kita harus ambil nih. Gue lagi di sini. Oke. Kita ambil ini ya. Oke. Gak bisa nih guys. Dia masuk ke lewat sini. Hey, come on, colos. Ini punya gua anjing. Gimana sih? Oh, ini punya gua, salah. Ini punya siapa? Oh iya, ini punya gua, fans. Ini apa nih? Ntar deh sekalian sama misi ya. Kita ambil yang di mana ya? Yang ini dulu deh. Ini apa guys? Ntar ya, berarti kita sekalian ambil misi. Oh, bisa nge-save di sini toh. Lu ikut gua mau gak? Oh yeah, it's loaded. Oh, nggak bisa guys. This site currently. Ayo kita coba yuk misi yuk. Leave the brothel. Get in the car. Bro, lu gak ada yang mau ikut gua, bro? Ntar ada waktunya lagi. Pick up the girl. Oh, pick up the girl. Santai kali bos. Gila, bos jadi tukang antar anjing. Weh, kok mau me? Jauh banget anjing. Pikir pak. Masa bos disuruh nganter anjing? Ya, jelek banget. Males lah. Kabur. Oke, enakan yang ini deh. Misi yang rusuh-rusuh itu gak sih guys? Jangan inilah.
Wih, baru render anjing. Ini yang tadi ya. Gue butuh ini sih, di sekitar sini ada markas gue nggak sih? Biker. Oke, kita cari dulu kali ya. Kita ke kanan dulu guys, ke LW. Ntar ya, kita cari ini dulu, geng, supaya kita bisa. Bro, gak ada geng bro. This is a shortcut to hell. Stuff's going down. Come on. I'm the man for the job. Oh. Hey. Suck lead. I need your help, man. Yeah. Ini ya nggak sih? Two ships passing in the night. Captain waving the white flag, see? She was a fox, man. Hey, mortuary meat. Gak ada guys. I'm the rescue ship in the quiet storm, baby. Ada lagi guys sih? Oh ini guys yang bawa senjata guys. It ain't the size of the boat, it's the motion in the ocean. Hey, stiff. This way, dude. I'm the man for the job. Balls. Yo. Dogs and monkeys, nuts. Man on the dead limousine. Ayo kita ini. Kita merusuh guys. Come on, this is the gang, man. This is the gang things, you know. This is the gang things. We have to do some riot, you know. This is what the hell. This is what the hell, bro. Weh, apa lu? Sini lu, kalau mau perang. Sah. You can't kill me. I'm indestructible. May as well. Hold on, mortuary meat. This is not a rehearsal. Don't act like a lowlight, baby. Yah, salah tembak anjing. Hey, dead man, what's up? Mana sih guys? Have you gone haywire? Yeah, that's right. It's a gun. Awas. Ya. Masih hidup lo tiga-tiga ya. Yeah, you understand now, huh? Diam. Salah. Haha. This mine. That ghost came to me in my sleep. Gue beli. Liberty City. My city faucets will run red. Kayak enak ini deh. Oh shit, duit gua gak cukup guys. Ayo guys, kita rekrut guys. Diam. Lu mau nggak ikut gue? Ih, gak jelas banget. Mau perang apa misi nih guys? Oh, gila lu ya. Wah, sobat. Perang guys. Awas dong. Yeah, be scared. Gue liat dia guys. You want some? You want some macho shit?
Buset. Ditabrak, bro. Lu mau ikut? Kiri, atas bawah, kiri kanan, bulat-bulat. Ah, gila, apal gua. Kita ke U dulu apa ke LW dulu, guys? Ke LW dulu kali ya. Apa misi ini dulu ya? Nyari duit dulu kali ya? Nyari duit dulu gak sih? Ini kita belum nyerang ini, guys ya. Weh, tembakin lah. Wah, anjir. Tembakin gue. Turun. Let's go. Demek. Wah, lagi diserang, guys, Let's go. Oh, lagi diserang. Oh, ada penyerangan geng juga, guys. Jauh banget lagi. Oh, enggak, guys. Nggak terlalu jauh, let's go. Aduh, please, sampailah. Sampailah, anjing. Wah, sumpah ini. Mana sih? Your life is about to expire. Go to hell. Ini geng gue ya? Ini geng gue nggak sih? Mana sih yang benar, guys? Suck leg. This ain't no movie, and this ain't no kid's toy. I got plenty of this. Hey guys, balik guys. In my country, no tropical. Hey. Gak ada deh, bro. Ih, nembakin gua loh. Wah, itu buruk sih, guys. Buset, mampus lu. Gila pertumpahan darah, guys. Your life is about to expire. Wah, gila semuanya aja. Gila, gua diserang, guys. Apa lu menyerang yang mana lagi lu? Wah, ini jauh banget lagi, guys. Oh, nggak jauh sih. Ya elah, masuk banget nih, bos. Ya elah, bos. Sumpah ini mobil gak enak banget. Ya. Lewat mana lagi anjing? What the hell anjing? Ya. Bisnisku. Tidak. Oh, rusak guys kalau kayak gini. Don't make me get my hockey mask. Apa lu? Don't act like a lowlife, Vic. Enggak, ini teman guys. Gimana cari duitnya guys?
repair. Wah, kudu di repair anjing. Hey, I got a rodeo to get to. Ayo misi lah. Ini apa nih misi? Please jangan inilah. Nah ini yang kayak gini-gini nih enak nih buat dapetin duit ya. Apa ntar aja ya kita ini. Kita fokusin satu aja dulu guys. Ih, mobil keren banget nih. Kita bawa ini nih guys. Pemukul baseball. Fokus kali ya. Fokus satu dulu ya. Don't do that. Why doesn't somebody help me? Lu mau ini enggak lu? Bayar keamanan gua enggak lu? I'll pay. Just stop it, please. Oke, udah. Sini, ayo. Kita misi cari duit, guys. Kita fullin ya, 15 misi dulu ya. Seru nih, guys. Bisa ada bisnisnya. Kontennya banyak. Kalau aduh, enakan bisnis ini dah. Pukul memukul ya. Kayak seru, guys. Wow. Jauh banget anjing. Buset, lagian belok-belok aja sih bapak. Saya kan lagi anak-anak jalan pak. Apa lu? Smash. What are you doing? No more! Please stop! I'll pay, I'll pay! Udah. Mau lagi? Wah, songong juga lu. Diam. Diam. Sediem gak lu? Diam. You are now about to die. Wow. Oh ini ya, kita ngelindungin dia ya. Oh, salah guys berarti. I'm gonna tell you a new asshole. Wah anjir emang. Wah ini gak enak buat mobil anjir. Ah, bisa dibenerin toh. Ternyata bisa dibenerin guys. Let's go. Aduh pak, sorry pak. Pakai darah tuh bisa dibenerin. Wah anjir. Terus. Bisa diituin guys. Ternyata. Buset, lompat cok.
action, so protect me. Aduh, ngalangin aja. I'm ruined. I'm ending this interaction. That ghost came to me in my sleep. My city spots will run rain. Katanya naik mobil ini bisa nggak sih dapat armor? Buga, nggak dapat armor. Hoak anjing. Minggir, polisi nih. I'm on duty, you know. I'm on duty booty. Harusnya belok sih. Baik. Wah, polisi itu ya, Pak. Kita polisi, sama-sama polisi loh, Pak. I'm on duty, Pak. Kita kelarin misi dulu ya. Lah, ini tempat gua. Pak, misi, Pak. Ini tempat gua, Cok. Oh, ada geng. You gonna die. Just cleaning the shit. This bit property don't be stopping me. Musik ya. Are you crazy? Please. You're gonna be sorry, pal. Hey, dead man. Deadman, sini lu maju lu kalau mau. Hey, dead I man. can't take anymore. I'll do what you want. I gotta dock this shit. Move it. Yep, I'm gonna shoot you. Cabut dulu deh. Don't make me hit your man. I almost wrapped the car. Kita ke ini dulu. Oh, ini kita ngancurin ini dulu ya. Tempatnya si ini ya, biker. Cari uang nih, guys. Oh shit. Gila. Salah. Mampus tuh, jatuh lo. Mau nembakin gua lo. Pasti ada yang berantem. Oh enggak, ngancurin guys. Hey, stop that! Why doesn't somebody help me? Apa lagi? Please stop! I'll pay! Gitu dong, I'll pay. Protect your store, mobil gua mana?
ladder. Fuck down. Sini lo maju. These guys are wrecking the place, Vic. I'd get more protection from a kitten than I get from you. Jeez, look at the mess. Last chance to draw a breath. Ambil duitnya dulu guys. Aduh. Bisa minggir gak lu? Apa ya? Cholo Store. Let's go guys. Ini udah 7 anjing. 15 ya. Tes 15. Oh shit. Ya elah dia mundur. Nancep lo dia di tiang. Nancep deh. Dia belok. What the fuck? Mana sih? Jauh banget ini anjir. Belum belok. Cholo. Pak. Yeah, you understand now, huh? You gonna die, bro. Damai sekali. Don't do that! Why doesn't somebody help me? You're not gonna get away with this! Oh, Payaso! Yeah, be scared. I can't take anymore. I'll do what you want. Haha. You know that what you mean, boy? Ini apa sih? Just cleaning the shit. Guys, come on guys. Aman. Have a nice day. Lu bisa diem gak sih? Yeah, that's right. Gun. Oh, you're gonna use. Oh. Watch where you're going, asshole. Payaso! Naik mobil dulu dah. Who's the chingon now, mamon? Wih, bapak. Saya udah ini bapak ngerem gitu kek. Ngerem gitu loh pak, tolong. Ini saya lagi diserang nih pak. Apa Cholo Pito gak pak? Tolong pak. Si bapak ini ngeselin juga si bapak. Dapet, le. Apa sih pak? Lu mau
Ngapain? Lu mau ngapain? Apa sih bisa-bisanya lu nabrak? Mati aja. Ah. Apa sih? Pak, tolonglah. Dalam misi pemberantasan nih, Pak. Dalam misi pemberantasan nih, Pak. Tolonglah. Dia pasti ada di dalam. Getting here. Look what they did to my store. Jeez, look at the mess. Macem-macem lu. Hah. Gonna die, bro. Wih, diserang lagi gue. Macem-macem nih orang nih. Sama bos. Minggir, Pak. Saya lagi dalam misi penyelamatan, Pak. Ngebulnya. Ini kenceng juga nih mobilannya, anjir. Saya dalam misi penyelamatan. Ini gue BTW lap sampai ini ya. Sampai low BT, guys. Soalnya kalau ambil ini kayaknya nggak bisa deh. Ambil nge-lap ngecas. Bisa minggir nggak, Mas? Saya lagi mencoba melindungi toko saya nih, Mas. Mampus, satu mati. Apa lu, hah? 3.000 lagi duit gua, guys. 3.000 lagi. Hey, I paid for protection, so protect me. Life ain't easy, is it, pal? Udah bayar kan lu? Tenang aja, tenang. Mission tuh. Ya elah, agak bisa lewat lagi. Ambil darah dulu, guys. Ini ya yang gue butuhkan. Minggir, Bu. Saya lagi misi nih, Bu. 5 lagi, Bu. Ntar daerah Ibu aman, saya jaga kalem. Ini sebenarnya gue tuh ini melindungi dalam bayangan, bro. Gokil gak tuh? Uchiha, dari Uchiha ya. Uchiha Victor aja. Mana nih? Dari Uchiha nih. Uchiha Victor. Diserang ya gue ya? Oh, nggak ngancurin. Bayar nggak lu? Bayar sini. Bayar sini. Makanya mau aman bayar sama gua. Gua tuh. Ayo guys. Masa dia ngejar gua? Ada gak sih yang ngejar gua? GR aja sih gue. Pak. Aman, smooth like
smooth ice. Gue mau ngomong terkotor lagi. Udah kuning anjir. Wih, di atas gitu loh. Keren. Keren lu di atas. What kind of protection do you call this? Jeez, look at the mess. Dapat duit lagi lumayan. Lumayan ya, no? Bang, nggak ada mobil bang. Ya elah, pakai mobil ini lagi bang. Ayo 3 lagi guys, misinya guys. Tiga lagi guys. Buset, jalannya gini banget. Are you seriously? Come on boy. Here we go boy. Gokil. Ini lampu merahnya di mana? Lu berhenti di sini aja, gak jelas banget. Minggir. Come on, be. Ini toko di mana, guys? Oke juga. Ke sini-sini. Wah, ini terlalu cepet, guys. Oh, di sini jauh banget aja. Iya, jauh banget gila. Apa sih kok gue ya? Kok gue muter-muter, guys? Bisa nggak sih lewat sini? Ya elah, kehalangan gituan lagi. Bisa nggak lewat sini? Gila. GTA, jiwa GTA San Andreas gue berbunyi, guys. Berbunyi, bersuara. Come on, mate. Oh, I know, I look you, motherfucker. No one's gonna miss you. I'm gonna bust your ass. Apa sih? Bust your ass lu. Have a nice day. Ada duitnya kah lu? Ayo mau perang sini. Oh enggak, damai. Bayar, mau enggak? Bayar. Udah bayar guys. Aman. Duit kita banyak buat buka-buka yang lain. Yee. Yeah, be scared. Lu diem, bisa diem gak sih lu? I'm gonna tear you a new asshole. Come on guys, come on guys, come on guys. Come on, sissy boy. Menandai kan lu? Buset, tembakin bro. This might sting a little. Just clean it up. Move your bitch ass. Apa sih? What the hell was that? Apa sih? Mau ngapain? Nembakin gua? Nggak bisa. Took your time getting here. Look what they did to my store. Oh. Last chance to draw a breath. Oh, I'm ruined. I'm way too rich to wait. Wait, come on, me.
Bisa minggir gak, Pak? Kita belok sini aja biar aman, guys. Satu lagi nih, guys. Dapat apa kalau misinya selesai? Kayak seruan yang ini ya. Apa kita coba yang satu lagi tuh, guys? Buset. Rusuh banget, rusuh. Rusuh banget, rusuh. Gila lu, gue misi nggak bawa geng gue. OP gak gue? I'm OP like other person, you know. Minggir nih, mobil ngebut nih, nggak bisa ngerem. Suck leg, asshole. Damn, Butuh this duit. town is crazy. I can't believe you call this protection! Life ain't easy, is it, pal? Bang, aman nih bang. Kelar misinya bang. 15 nih. Ah udah kali bang. Guys, udah guys ya. Ini apa gimana nih guys? Ngapain lagi gua, kan misi udah kelar 15. Ya sekali-sekali kali ya kita bikin ini ya, benerin mobil ya. Kita kan udah ini nih. Gila nih mobil udah rongsok banget anjing. Rongsok bos. Tah, nyantai dulu gak sih? Gila kali ya. Di sini nggak bisa ini ya? Ya bang, maaf bang ya, mobil baru emang suka nggak ini makan tumbal. Oke, hati-hati ya sama mobil baru ya, suka makan tumbal. Guys, ini ngapain lagi, udah 15 ya? Mobil baru nih, hati-hati. Gue inside guys. Oke, kita taruh sini aja. You flirt with me, baby? Lah. Kok masih lagi sih? Hey, stop that! Why doesn't somebody help me? Biar dapat duit gak sih? Wah, gak mau nih orang nih. Gak cerita gimana guys? Yang di atas-atas doang nih. Pakai ini kah? Belum hancur ternyata guys. Okay, I'll pay. Gitu dong, bayar.
Guys, misi udah selesai kan? Ini mobil baru. Gue kira mobil gue yang tadi. Sumpah ini buat nyari duit banget ya kayaknya. Udah kali ya guys. Udah 15 nih. Dua mati. Diam. Ambil duit dulu ya kan. Are you crazy? Why doesn't somebody help me? Lu mau bayar gak? Get away with this. There's a bullet in here with your Sini lu. name on it. You know, well, okay. Come on, sissy boy. Please stop. I'll pay. Wih. Guys, misinya udah kali ya? Kok agak kelar-kelar sih? Apa sih? I'm gonna tear you a new asshole. I'm gonna bust your ass. Ini buat nyari duit ya guys. My business is under attack. Come on, Mei. Kita perlu ngasih pelajaran nih. Sit. Aduh, nabrak. Gak bisa nih, lu kayak gitu caranya nih, bro. Lu mau nyerang gue? Gue udah 8.000, bro. Aduh, nabrak, cok. Ayo dong, cepetan dong. Jauh gak sih? Oh, enggak kok. Cuman gitu ya, giliran lagi ada misi begitu ya. Itu geng gue, cok. Have a nice day. Hey, dead man. Itu bisnis gue. This might sting a little. Eat it. Sini loh. Oh yeah, it's loaded. Nih. Yeah, Siapa you lagi understand sini-sini now, datang? huh? Hah? Are you freaking kidding me? I'm ending this interaction. That's Kita it for hancur you, aja. bitch. For now, come on, man. For now.
Kita ada duit nih. Save dulu dah. %8,5 komplit anjay. Kayaknya udahan dulu ya guys ya streamingnya. Udah 3,5 jam bro. Oke segitu dulu aja. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.